ndari na thiri njano cikarutwo namba 3 ni uhoro wigie mauthi ma mbario ni iri kindu kimarumagirira taukwa andu magurukaga aukira utuko akoya panga ni kuria ngimengo matwitaga ngoma cia matamba ire kuyuga itirinjagirwo ni ire ko icio ire wigua mundu no yakahiu athecanga ciana ungimunyita maitho guo murore ataki uria areka na meku riu ni maingihite muno na mahuragwo na muti wa mu na mukarakinga ngoma cia matamba tutingithinjira tondu ni kuga ciumite kuraihu kana kwiyita icio ni ngoma cia matamba uti kindu kingituma mundu eyite thino kana mundu anyue poison mathina mariku jenga twina thina gukira cukura iria irakoma Nairobi na citire nguo ya rucio itiramenya ikuria ki no kora cigithaka kana wathie kuria gakanu woku ndukora cukura ikihura mubira riu ukinjira wina mathina ni mariku urari horo wamo ndero ati siku hizi inaitwa depression gani depression ni rorwo we kiukira ku depress kuri ungi uragitura ura depress wona wina ngari ura depress wona wina nyumba kwi mutari na hagukoma kwi mutari na nguo igiri depression no dikirorwo depression adumogaga it is living past. You are living past or you are living in future. Mwiko dari uguo mwiko alivaga today ni daria ni dahona ndina thayo undu ucio ndaciethete wega na aracietha ni undu wa rucio rucio ru naruo na wafutwo wira ni sawa na wafutwo wike atia riu wiite tondu kiria kidepressaga andu ni kiria kigeragirwo no andu aria angi kiria kirogaga kihiko no kiria kiragererwo ni hiko o iria ingi why you kiuria ni atiriri niki ni we giatuma ati wiite niki ni we giatuma ati utuike ati riu we ni wathira. That's the biggest question. So tukiari horo wa ugurani turoiga atiriri kwari ugurani wa thugo no ugurani wa gukiria kuguru ugatuika mwiritu ni kugurwo kwa mbare ya ng'ania. Yes. Ugatuika ni ikihige akwa Jubal ni kugurana. Na mwiritu ni kugurwo guku kwa mbare ya Njenga. No ginagia nie ni tuthuthuretie kuria. Actually andu aria medanagiria metanaga thoni mako mari arata. Ugurani ucio wa thugo. Kifuko na buthia wa mururia mari arata makendaniria ciana